Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Mo kgasong eno re utlwa fa makoko a le marataro a kopa botsereganyi jwa ga moatlhodimogolo mo ditherisanong tsa puso tshwaraganelo. Baitsanape ba ikuela gape go bagolo le batsadi go sireletsa bana. Tla re diale. Makoko a UDM, ACDP, ATM, PAC, UAT le BOSA a kwaletse moatlhodimogolo Raymond Zondo go thapa moatlhodi yo o rotseng marapo yo a tlileng go ela tlhoko ditherisano tsa go tlhama puso e tshwaraganetsweng. Makoko a dumela gore otlhe a le 18 a boneng manno le fa le mangwe fela kwa kokano bosetšhaba a tshwanetse go letlelelwa go sekaseka morero wa puso. Makoko a le marataro a lopile botsereganyi jwa ga moatlhodimogolo go tsamaisa ditherisano tsa puso ya bosetšhaba ya tshwaraganelo magareng ga makoko a dipolotiki ao a nang le kemedi kwa palamenteng. Makoko a re maitlhomo magolo a kopano e tla boele go nna le ditherisano tse di nang le boleng malebana le puso tshwaraganelo e tshitsintsweng mo dingwageng di le 5 tse di tlang. Let us have the Chief Justice, whether he chooses a retired judge to convene the meeting or the dialogue amongst political parties, so that we put forward to seek what would be the government of national unity look like, what would be a parliament look like, what would be the role of the opposition look like in the 7th parliament, given the fact that there's no outright winner. So that is the spirit that we have, because there is no interference of any state apparatus or anything in this matter, but it's for us to be able to convene this particular meeting. To then ask the Chief Justice to bring in a judge to oversee these talks, for me, is a non-starter, because the Constitution says that if there is no outright winner, then the parties that have seats in the National Assembly have to find each other. The Constitution doesn't say that you must go to the court and then seek their intervention, because we have not even tried. But then they do have a point. As long as you have seats in the National Assembly, you are entitled to be considered. By the way, it's not compulsory. The party with the majority of seats may decide to include you or to exclude you without breaking any law. Radipolotiki wa Malopa yo neng e le karolo ya go tlhamiwa ga puso tshwaraganelo ka 1994 a re tsamaiso ya mothale ono e ka dira gape fela dikgatlhegelo tsa baagi di tshwanetse go tsewa tsia. I think that the lesson that we can learn is it is possible to form a consensus government, which is essentially a government of national unity. Of course, there are certain things that you don't agree on. When I say consensus government, it doesn't mean you agree on 100% everything amongst yourselves as different parties. There are diverse opinions, and I think one has to respect that, and you must make space for that. Yes. But at the same time, the national interest prevails, and that should be taking the highest priority. Gabagare khuduthamaga ya federale ya DA e kopana mo bokutlong jono jwa beke go begela kgotla ya federale ka se se fitlheletsweng. Mme setlhopha sa tiro sa IFP le sone se solofetswe go begela komiti khuduthamaga ya bosetšhaba ya Lekoko ka Mantaga. Tona ya mapodisi Bheki Cele a ka tswa a le gone mo lenaaneng la ditona tse di sa tleng go boela kwa palamenteng morago ga gore lekoko la ANC le latlhegelwe ke manno a le 17 mo ditlhophong tsa beke e fitileng. Le fa go ntse jalo, Cele o tlhalositse fa tlile go tsamaya ka seriti fa ka ntshiwa mo maemong. Cele o sale a eteletse pele lefapha la sepodisi go tloga Tlhakole wa 2018 go latela selo se se kwa godimo sa bosenyi mo nageng. Boikuelo jwa gore a ntshiwe mo tirong bontse bo ile magoletsa. Diphetogo tse di diragalang ga jaana mo lephateng la sepolotiki di ka nna tsa dira gore a tlogele dipolotiki. The restart, the end has arrived, if it has arrived, and I left home to come and work. So if work is not there, I go home and reflect and see how you go forward. Cele a re mapodisi a malala a laotswe go samagana le dikhuduego le morago ga ditlhopho.
We have improved the relationship with the community structures. Hence, we budgeted about 70 million rand last year to be able to work with those structures, improve the relationship with the communities. All those things and what you see now here and all, training more police, that situation at a medium and long term will be able to assist the situation to be better. Tona o tlhagisitse gore go tlhokega didiriswa di le dintsi go lwantsha bosenyi ka katlego. Wa bile dijanaga di feta 130 go lephata la sepodisi la forensic. These cars will be sent to the provinces, different provinces, especially those that have a high level of crime, your KZN, Western Cape, Gauteng and all that. They are there to assist those forensic people. Pele a re le fa go na le kgatelopele e dirilweng ke go le gontsi go santseng go tshwanetse go dirwa. Baitsanape ba ikwela gape go bagolo le batsadi go sireletsa bana mo dintweng le dikgwetlo tse di amang ditlhaloganyo. Seno ke jaaka go ntse le dikgang tsa tiriso dikgoka go bana sešweng jaana segolo thata kwa dikgaolong tse di kaiwang di sa iketla go tshwana le Soshanguve kwa Pretoria. Go tswelela go ikwelwa dikgato tse di gagametseng le go tlotla ditshwanelo tsa bana. Bana ke bangwe ba ditlhopha tsa batho tseo di ka nneng tsa tlhagelwa ke kotsi bonolo mo Afrika Borwa. Dipolao tse di tsweletseng tsa bona ke bopaki jwa seo. Ditiragalo dingwe tse di tshosang tsa tiriso dikgoka kgatlhanong le bana mo nageng ke tsa go sa le gale tsa kwa Soshanguve kwa Pretoria. It's barbaric. It's really barbaric. We are saying, law enforcement, please come in Soshanguve full force. Baitsanape ba re tiragalo eo mo go yona Ditebogo Junior Phalane wa dingwaga di le 5 a bolailweng ke bao ba neng ba batla go tsaya sejanaga sa garagwe ka dikgoka. Mme e latelwe ke engwe mo Tingiko wa dingwaga di le 7 le Monawe Mfumo Mashaba wa dingwaga di le 4 ba bolailweng ka go thuntshiwa makgetlo le go jewa ka molelo ka Sontaga bosigo kwa Soshanguve ke bopaki jwa go bontsha gore bana ke batswa setlhabelo ba tiriso dikgoka. Looking at the Soshanguve issue, where we have found a 4-year-old and a 7-year-old brutally murdered, cold-blooded murder, where they've been shot, and these powerless, defenseless, helpless victims not being in a position to retaliate, to fight back, or to even resist any kind of injury inflicted against them, actually depicts the true reality of children being a marginalized and most vulnerable population group. Baitsanape bangwe ba re go tshwanetse ga gadimiwa kwa morago go bona dikarabo tsa tshireletsego ya bana. We need to go back to understanding what is it that has made this person think it is okay to take someone else's life and not fear the consequence of their action. Bana ba feta 280 ba bolailwe mo Afrika Borwa gareng ga Diphalane le Sedimonthole ngwagola. Fa ba feta 2,700 ba falotse maiteko a polao ga mmogo le go ketekwa ka maikaelelo a go gobatsa. Mosetsanyana wa dingwaga di le 4 o tlhokafetse mo molelong o lakaitseng legae la gagwe kwa Chris Hani Park kwa Galeshewe kwa Kimberley. Luthando Chaka le kgaitsedi wa dingwaga di le 7 ba ne ba le nosi fa go sha. Dipatlisiso tsa go sa le gale di supa fa mmabone yo ba godisang Aliesi a ne a ile kwa tirong. Mokhukhu o tšhelellore mme o phunyile ngwanana ya dilemo di supileng. Athe ya dilemo di 4 e leng Luthando o hlokahalletse ketsahalong ena. Ho hlaloswa ha bana ba neng ba robetse ba ne ba setse ba le bang ka mokhukhung ona. Tabe ke utlwa furugo ka founu ka ke jwang te ka nne ba tshwaretswe motlakase. So ba lekile go mfounela ba sankrei. So mara kana go nya ke kera motho a re mana gona le ntlonyane go na le ntwe shetse go kana bathuka. So ke tla go share go tine ke greenhouse. Baahi le bona ba tshositswe ke ketsahalo ena. Bana ba hwile ba nako e bana ba hweletsa ha re tswa o one a ba sa tlhole a bua o bona o setse a netse moya o one o motona ha tswela kontle o na go batho re
ntshang ole o tsene mo tlase ga bete o iphitlhile mo tlase ga bete. Ben Muilwa eo ntlo ya hae e leng haufinyana le Mokhukhu le yena o setse a sena letho. Ka molelolo o le motona le sa kgone go ntsha monyenyane kwa. Sepolesa se thagotse diphuputso. It is alleged that 2 children aged 4 and 7 years old were in the shack when the fire occurred. Community members allegedly noticed the fire and responded. The 4-year-old girl died in the blaze. The cause of the fire is under investigation. Mekgatlo ya baahi e re e tla thusa ka ho etsa bonnete ba hore batswadi ba bana le a phunyuhileng ba fumana thuso ya ho thojwa maikutlo. Thabiso Khadebe, ditaba tsa SABC Kimberley. Tlala e tseneletseng ya bana ba feta dimilione di le 9.6 go ralala naga ke yona e bakang mathata a mantsi a itekanelo a akaretsang mathata a kgolo le masole a mmele a bokoa. Moopedi yo itsegeng yo gape le mofenyi wa di-Idols Elvis Blue o mo letsholong la go kokoanya matlole go samagana le tlala. Le ke le gaile le senang batsadi fa mme wa bone a ne a tlhokafala dingwaga di le 5 tse di fitileng ebile ba sena ope wa lesika mo nageng. Mosimane yono wa dingwaga di le 19 o ne a tshwanela ke go tsaya maikarabelo a go tlhokomela bo monnawe. We used to stay alone sometimes, so we didn't even have food to eat, water to bath, something like that. So one of my mother's employer came to help us, assist us to build this one-room house. Morutabana wa sekolo sa selegae o ne a itemogela mathata a lelapa leno mme mmogo le Nelspruit Lions Club ba thusa bana ba feta 60 monongwaga. We started 2003, if I'm not mistaken, to identify orphan and vulnerable children in our community, especially those who parents coming from Mozambique. They don't have IDs certificate, so to them it's difficult to get grant. Hunger is one of the pillars of Lions, along with 7 or 8 other ones, but to focus here, hunger is a massive pillar. We help them out through the year as well. At the end of the year, they all get school uniforms. Bana ba le dimilione ba robala ba saja, mme seopedi Elvis Blue o amilwe ke bothata jwa tlala mo nageng. O simolotse letsholo la go kgweetsa baesekele dikilometara di feta 1,500 go tswa kwa George kwa Southern Cape go ya kwa Mbombela. O kgobokanya matlole mo maitekong a go fokotsa tlala. So I've partnered with the Atterbury Trust, and they are really good at identifying kids with potential and then making sure that they can get the right funds to the right children. Madi a kgobokantsweng a tlile go abelwa Lions Club kwa George le kwa Mbombela, mme Patrick le bo monnawe ba tlile go abela sengwe. Elvis o solofetse go goroga kwa Mbombela la botlhano wa beke e tlang ko a tlileng go diragatsa dipina tsa gagwe tse di itsegeng kwa moletlong wa Inipos Arts mo kgweding eno. Go tlala phetelela go tlhobaetsa malapa le mabedi a kwa Boshof kwa Free State. Lelapa le lengwe le na le ditokololo di le 37 mme ba nna mo ntlong ya RDP ya diphaposi di le 4 fa le lengwe le na le ditokololo di le 14 mo ntlong e le nosi. Ka bobedi ba tulusitse matlo ao ka mekhukhu. Lelapa leno le tshelela mo maemong a sa jeseng diwelang. Maloko otlhe a lelapa a nna mo ntlong e pitlaganeng. Lelapa leno le le dikobo magetleng le kile ka gotlhe go tokafatsa maemo a bone a botshelo. Sina Tira le mogatse Christian Tira ba nna mo ntlong eno le bana ba bone ba le pane ba basimane le basadi ba bone, ditlogolo di le 17 ga mmogo le dikokomane di le 10. Bangwe ba itshedisa ka ditiro tsa nakwana fa bontsi jwa bone ba amogela madi a dikotlo. Yana pulo a rona mo teng ga ntse kitlaganyo e thata hela ke re ke sokolorei le dijonyana go a shota dio tseo tsotlhe tseo na ke kgone go tlhole ke tla bereka ke motho wa shileng ela yone e ya molao ruru hela ke sokoloto ke tlanyeta kwae ne ke te ba ka krato tulonyana ko ba ka dulang teng ra sokola a pula ena daka tsa rona di anela rona re kopa as a brief net molao a re thusa. Lelapa le lengwe le lone le tshelela mo pitlaganong mme seemo sa bone ga se itumedise.
sokola ka metsi mama metsi a ntsenelela gone yaanong ga ke na seikere ga ke na bupi tsotlhe di tsamaile le metsi dula mo gae le mosadi wa ka le bana ba ka ba le ba 5 mo ga rona ke ne ke leka go dira ditsa re kwalisitse ko holong o tlile batho go tloga 2022 re kwalisa ko holong re batla ditsa puso ya re go na le ditsela di le dintsi tsa go thusa malapa ano re ntse re le mo motšheng wa go kwalla batho ba ileng gore ba rekile disa mo masepala mme hela ba di dirise re tlo ba fa matsatsi a 15 gore ba tlhagelle ba re itsisi gore maikemisetso a bone ke a feng ka ditshwatse re ba neileng tsone ha ba tlholegile re tla be re ditsa ke teng mo ileng gore re tlo ira bonnete ba gore re di naya batho ba di tlhokang se re se fumaneng ka ra malapana already social development e ya ba thusa malapana batho ba 38 ba dulang ka ra lelapa le 1 35 ya bona e se fumana SASSA o 1 ke general worker then it's only ba bararo ba sa fumaneng SASSA which is yena e bitswang gore ke 350 ikatiso mo mererong ya tsamaiso ya matlole e tlile go nna ntlha kgolo go malapa ano go a matlafatsa ka kitso ya tiriso e lolameng ya matlole lefapha la tlhabololo ya loago le lona le tshepisitse go ikamaganya le mekgatlo e seng ya puso eo e ka thusang malapano ka diphuthelana tsa dijo le ikuetse gape go baamogedi botlhe ba madi a dikotlo go dirisa madi ka kelotlhoko Seteišene potlana se sengwe kwa Pretoria se shele mme seno se bakile gore karolo e kgolo ya Proclamation Hill e nne ntle le motlakase. Ba ditirelo tsa tshoganyetso kwa Tshwane ba tlhomamisitse gore molelo o runtse mo phaposing ya mafaratlhatlha a go tshuba ya seteišene sa motlakase se sa direng kwa bophirima ba Pretoria. Mo motshamekong wa Group D kwa Dallas, Bangladesh e fentse Sri Lanka ka diwikete di le 2 e fitlheletse metabogo e le 125 e neng e tlhokagala gore ba fenye mo di overeng di le 19 e ne le motshameko wa bone wa ntlha wa tournament mme ba tshamekile tota ba tlile go tshameka le Africa Borwa kwa New York ka Mantaga. Motho o dinedile kalo tsa segonjono se le ba le go ikgolaganya le rona mo YouTube, Facebook, X le WhatsApp. Kgaso e latelang ke ya sepedi ka mosoka ura barataro gone fano mo SABC2. Ga jana ke go tlogela ka ponelo pele ya maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang. Sala sentle.